Gakugwata ogeni kire mubango jakogo kia Wednesday ri tombeta wa purity ngutana ntukwe narote na Apostle Nicholas narote kada tokiara iri Itumi Bia Nja Kwathukana kana breakup sireche that kia onekana kire antu barabagorene. We are not talking about people who are dating turarira antu barabagorene bara betakanire tekuda bakithithio turobo wao ndene ya morano. And so Itumi bibi binte kuona jakabire tawanyo ntuba kwethro titeri dawari kana nuiteri dawari bunkake umenya antu bera baiteri nya dawari na bakagurana na imatala bakera bagitiganira into bibi ko tutuga turuga antu bara bayetekererie kwe ukara amwe nuntu mande kuja kutha kiuga o Pungana bwigito kimwe tugora ya jande kinkuru kiau. Karibu sana Apostle Nicholas. Yes. No agiri. Mono. Hey, looking sharp. Mono. Haidi ogarebu. Baba uga grand rising. Ay. Dagoira. Dagon. Yes, we've really missed you. Aja weru TV. Wow. Nyo tukuna mantura with rock yugaga. Jago twaka korosha sheto na jago chiaka ndenja sheto. Yes. Nantukwa narwa nije utobangite kutha tukiariria. Kwa mbere ngenda we utwereithia imbi etumaga nja ira nyingi cithwa cikiunikanga untu bwa mbere ni gwiku. Wow, mbere mbitawa Apostle Nicholas Kandorima kana no wendo mbite muini muini wa Meru Apostle ya YouTube ataga Apostle Nicholas Kandorima ukethera rwimbo rwa Kimeru rubangi bwega na rwina kiguni kiubwe na rwikatha mwathani ibwega no ntubwa topic narwa kintu kia mbere kiria kituma mantu jonde kiria tubati kwariria iwendo. Wendo, love is the key. Wendo ibu mantu jonde na iria wendo bwambiririe kunyia bureta mpumi cia mantu Vijangi vikapya. Wendo bwambiririe kunyia ana Bible yuga wendo mutikumaya na wendo butiaga ndoni na wendo butesimba imbagia wendo bute mea wendo ikurekanira wendo bute shughuli nyingi na that is the kile bo ikeke bo no etui nene wendo ibubo gwete by the way wendo ibubo gwete ndiguru menya wendo igwetera wendo sikwe na haraka wendo bute mantu mengi bado abukiriki wendo bukaiza ngiri ngiri ete araia nenya ete ntato ya itu ete kagure into bese ete araia no ndoira era banki otero emoro igiri wekera rwimbo twazare bwitiko ano baba bukiri jambesa mbese ete mantu yes. Yeah, bombere wethro gitwira iwendo. Ndana nde impi sign kuonania nyonto of course turarire mantu za kwathukana sign kuonania wendo aja gutina wendo. In fact I can feel, and by the way we are spirit. Ukatha tempe and tempi gagwa. Nyote berete. Kinyote thithite mathithi. Nyoge chiethagia. I will feel because we are spirit. Spirit ichiaragia. Mwere jote aragia jwe kio tuge jwe kiumbe. Nande ndiroria sign embere kuona neria aja gutena wendo nimbi. Sign kibaraba kurene. I'm talking about people who are turariria marabe married marabe ndene morano tena sema jojo morano jo kugurana inja baraba mwete wakarania mwe na beta vera aciari te onge tutekuga gemie turigwa twendene bai boto kwariria in fact bila pitoma uyugwa wamberia kuona to sign i character ya ambirire kwa developed after boko ego bore amwe for wrong maybe bukarete 1 year, you know, you are still in school. Pokagorana
abutonya class kino ntubonya certificate mbere bwita bwithomera sasa na ndiri abutonyere yungo learning ogeta ukithoma no menya muntu ujo renge toga batrimanira ntubaire bakuru grown up people na mtu wande na character na weakness nande nweza withoma weakness ya mtu ukawa anga ni wokari anga hivyo biakari so ukeza weakness ile ukeza ukithoma ikambira guteka away the love the first love wendo bora bwakiambiriria ri numbita kubuika ukenya kuthoma gwika wendo bora bwakiambiriria then the first love ura bwa you know akize ka develop a character ira utumba kugwatira kana kukopo nayo na ndio kona to behavior funny tuna ndio kamenya kumenya kwena gintu giutauka kiwendo kwena gintu gikuchukua if it's a man ukethira uria arejaga kukwambiria change kuna love ira areja neo kuna romantic love kuna wanonyi kuna ora buraichira na ira mbere burugura mwanzi kuna wanonyi okoroka kitchen kuna tutabia yani nkoelewa nokwa kawenya kuringa wengoto you know you understand the goto that I'm talking about okay yes so kuna tuwa menya tomatinda let's say that kuna tomatinda musethone yes you know na kaire gintu kira tomatinda tura itukusairia wendo love wendo nonto nande wamberia kuona tu kwamberia kunyia kudidimia yes nande ukamenya kwina signal ewete kiumaira yes oh my god I need matinda musetho my friend tika musetho okay na nyamo ari kwetha na Anthony sikathira it is very wrong agawe Senteo. Atabatio confessio kugotago. Please, okawe. Abati kwetha sawa. Yes. Endelea kuona mberia kugukiria ngingo straight. Mberia wekera the reality. Na ndio menye wendo bora bombere igwa mbere gwita. Okay. Yes. About satisfaction. Nonto I don't know kedha ni the roero katio. Yes. Diskuru. Otaginya. Otaginya chukuru. The practicals. I'm telling you. So okay. Otre gwintani. Nyante internship akoria. Kere satisfaction. Menyanto pathukana ya isake ikwariro kere satisfaction. Na kwemba kwena antu batikung'ananiria kimantu mwanya no ithirwe nyekethirwa ndiri wa ngiri ithano na uriri wa ngiri igana that satisfaction irethera werio ngikwira nire akunenkere ithatu ugantigo nejire inya amano afila hapana you know just pretend kwena satisfaction mantu jo ja nyomba chako mama na kwena satisfaction inge na inyinge ikunganirwa gwikuku gutuma gukareta ki vacuum ke kwithirwa who did I marry yes now talk of that na iria in fact kintu atuge sex inachangia kwa marriage inachangia sana watch on that wajukia kawaida nichangiaga one no kwithire this party iterende but the other party irende it goes like that it is very rare kwithira the both parties berende. Okay, let me ask you. Yes. Ibo bui kwethira abo kithira ya timetable mantu jamu.
Anemanya we should know. Tokoga Sunday. Tubatino toka kama ikichaka ni cha. Monday na Friday. Timetable it is not allowed. It is not allowed because it is that thing is about feelings. Oh. Yes, it is about feelings. And feelings in mindset. Mindset. No going to timetable. The mindset is not ready. So you do it, go to the timetable, but akili haiko. So when again to ambere yale ona kamosedo. Tomosedo turatwa body part nyomba itureta feeling haraka sana. Nandi ukaendera antu wako baire they are ready. They are asking like ila ingana. So hiyo inachangia sana familia ikae pamoja. Usiache hiyo antu bainge aba kugurana badire mwaka mtu akamoro nginonge mutanamina. Bukamenyaniria. Mukego bona kamulumenye yani buramenyane wate mwakoro koje. Nukona aho mukoro kwa. So na ndio kendra manto jarenja anya wendo bwena both sides direction wendo boy cover everything wendo bo cover kila kitu and the ira rutera rurungero wa sex bando wendo ibodho libo kabita oje rutera rurungero wa daily basis manto jara bokuthidia bo baire bando bokendra wendo mutio nonto wendo bora bwakurikania kwenu wendo bora bwakurikania inya muntu ore noe mbere X mate mutu shabati ne weta bato manyuma so wendo bokora abutuma maidi ere tukale kamili kwanza ukambiri nyikuona ome. Yes. Ukambire kuona nangania aina bwaga kanisani. Okay, so don't compare your man or your woman with someone else. Oh my God. Oga compare mtu kuna mtu. Anna nikada karonere ana anora boy. Anga taka orona ngani ore na kanisani. Mulongi. Awa ningeni. Ogwa kora kwetho kijanga ndire kuona. Don't. By the way, measure your wants before you give it out. Wambe otege birio kuga nonto ire nyayo inkoro. Birio mera ikajo kiaraka. Na ajo kia widro moata. Yes. Kunganania na mtu da kwetho kimona ya kire into murume ukamoni ore arakire tukarabiugune such words such words cha kwetho kuga ito ikarera biugone na to anganiro. You know, you think you're just joking. People say that, by the way, I've heard. Watch your ones. Tomurume wakaiwa unamushusha. Yes. Na si nyavu. Na ngetaka nkona. Jojo ndo kugira yima aposto ijatomaga nja ikethro ikionekanga kana breakups ikethro igitumika kwa wingi sana kumenyaniria kugira kumenyaniria in terms of submission submission na kemeru I don't really ndiko kigwata but ku submit ku tuwa kwathika obedience when ni iboyo kwethro gi submit ebati kwejere naturally tera simankwire nkundia chai you have to feel like my husband is around tera simankwire mbikia salon you feel like nkugweta tumantu turankomenya nti kwa nyano utako kona gitundu ke ukarabiumia biere shuari kibati gwikwa samoya so kumenyaniria na submission twaririe tumantu tu mbere ma purity kwinto amani athwire akinyera nyomba
niki no ntubora yanto murume okariria no. Okay, okay, I don't know, I've never asked anyone, but mpuga ndengeuria. We hate that thing. Okaria na arua? Now, ngakori okaringero ya ukiona jamu sana. Notinde ndo. Ukanywa sai ukore irio. Okay, akoja kunekera irio. Awekera irio menene. Na arua ukanywa sai, okay, stop that. Do it. Iko wale kunywa. Chokia. Na ina tuika kwa boy. Imbize bika kwa boy ukura kini. Kaba ina bo menywete. Ende ukori nto murume kethero ka. Atakata. Number 1. No provide it. Na ndina yega ikwa. Tika na bire bibinge. Nwa. Nyweni. Aiwa kunywa kanyo. In fact, men benda bakinya nyumba. Bedre everything is ready. By the way, to arume batize wetera. Arume batize. Mwanaume ni mtoto. Yes. Tutize. Okay, tutakwalilia mtu murume yake. Ndive na tunaongea kwa kila mtu, hata hao wengine tutaongea. Ndio takale posto ndio kwa ile room yake. No. Tetera. But that's the fact. Yeah. Arume batije na umenye ntomurume kwa biuri ya tumbo kolia. Okay, kwa ntomurume akinyere ezaga kolia na arwo ningi borugete. Ogwawe yatarene. Withinene. Oigwa ntomurume oku narana. Na ni lazima etirio. Like anga gukarire. Kwena gya kure. Kwena je na ate na arwa. Oh, you should see him and start something. Yes. Kaba inyomurugere, kaba inyomukunda yero ojero monki. As you can be see. When a man comes in the house and yani anaguzaguza. Bibize. No kunda nyatoji. No moretere. Okay, kedo te no umbi bako dithia juice. Murugere nyaturungi. Akunda. Don't have a problem with that. Mwere atu irikanie ka kitambos. Mwedie bisi. Mwere una juice na tunakunywa kwa Waswahili. Naweza tika kuweza wikawita mwere karibu. Nawe ndote ya baba inge na bakauga uma. Kurete irio methene ugaikakio kwa ugatigithia. Dombithia. Kintu kiria no botangi kintu kiria twambiriria kio laugh. Oh. You are taking away love. Na irio ni spirit anyway. Na irio spirit. Okay? Na ndino mbiriria kutawendo. Mwe ukawaida. Inakethira ibugola bwebo okiuga ungatu for the sake of this man. Okay? Now nto murume even you appreciate. Inaruga kuruga. Nogera mwaro baba. Tulito dhongito. Yani, let it be two-way traffic. Okay, mkwanda uritana men how to say it when dira chumbe etherwe kingia na uga na mazo mwega. Jure ajo tetoma mwe kuru aigwa like really ati teguta direct. Ya bibi yakubithoki mono sana. Idio very tasteless. Itafanya mtu inyekera itorongo litu irio menya mtu nethera we busy with something else na no gwako thithire kana akipambana na twana aja kaigio gakaruma so nande igutukire igukinyire thanya atumbe gweta kuruga kaire so akataira bia kwigoro ntu you are the king of the house. Yes. Ende kaero kara kamurungura kario. How do you say it? Now, number 1, usikosoe mke wako mbele ya watoto. Thank you. That is key number 1. Usikawai kosoa mke wako mbele ya watoto. Thank you. Sasa? Kabo usikie bedroom wewe umwete. Wala mwaro baba na alu murume na tandikale na alu ago kale hata. Ingi tacha mababa. Ingi. Unaona? Yeah, a woman ndio aliyeruwe mpari na ize konyia submission ina you're teaching now mwithera mutore. Okay, a woman enkono konyia speed and then no mwere ina mana we rojo no nyamba kuringire thimo ko uri kweli ngire sumbe kiasi gani no kira gukosera sawa but rĩrĩa wĩzire na ndire kapo gwĩra chumbe irione
Kaugera twereria ne. Kaugera twereria chumbe. Okaje monka. Okay. Keva una mwana in the class 8, class 7. Ako inda ndio. Nini? Kana kedha like ni mamangu unaongelesha hivi. Ako ngina. Kwani mam chakula iko wazi? Ati wewe nyama bali unaona? So let's have manners. Ndio gintu cha kiukiza. Irio birongora. Nyabi hoteli. Biga tayero bia. Nyabi hoteli. Ibirongora bikarambo. Bikarambo kaire. Tomanda poco. Bia karambo. Taranda ngoro. So these things happens. Yes. Menya mtoro ko divya manto zara. Imuntu. Na manistuera. True. Manistuera. Very true. So wana gento weird. Wana gento weird. Collected with manawi. And in love. With love. With love. Because today we are talking about love. Yes. Wendo bobo tumanja, imbi tumanja siathukana. Ikwaga wendo. Iwendo burire. Yeah. Na wendo boite wetumato tu. Irio. Inyore muiko biria don't ware muiko biria say na good way. Tere ka sweet na ruito. Na ru tuchamukia tu tukaria turarire. You know? Kankara chwatunjira irea ikagemia ntato ina buthekere ntato hata gukio usiku akaokera ankara na ntima make fun of the food and it's not a big deal it is not a big deal. Thank you Apostle Mantojo theru Oi Mantojo theru ikunde me I'm talking about mother kunde in terms of where maybe in men na waingilia hapa kwa wanaume msini pige mawe tugora menyerete kuthira gikaira iratu bitukuthamba na biena muruke na biena kirumba. Let me use that strong word na utamenyerete kwira ya ntuko shonda nyonto wendaka na kuna rules. Yes. Na kwe mantu utamenyeretie nyonto we kwa kuwenka. Yes. Na ndio kukorana soksirie ntoriku soksirira nunka we attached to them. Na nyonto we very attached to them otekuigwa guchitegenya mwakuru kugurira inge you feel like kirato kiuta kirathira but mwakuru ari gukigera outside nyonto order murukyo moe ijo accumulated ku inyagi kathambwa gite kuma kwena irato mono bi sponge yena sports ndene bika menyeria muruki yeja mushore oju. So kinyoka bithambie ukabia ne karioge ne ntuko inya. Ita ukiva tu isikie mguu yako ndani kana ukaethra biara bya kubya kwatero ifango jayo tote. And utamenyeria sandals kana mbina mwakuru kwinora kondo kutheria. Yes. Kuketha kuna thina kinyara butonya kiduve miguu yako ndio inanuka. Na mdomo na gwekwe parts cha mwiri ikunuka na kinya mwekuru aketha watetheri terene rurungi aketha maguo je tiborum anura ka nguo uria ikae mwari maybe kaburumenyeria karuko abuge karumenyeria into nkejo thambia baadaye manyamu no akunekera ndo ndone iyo ni matha ingine mbaya sana ndone ukora yena therwa giro ingira gwakwa ibo na ru akoganda bikaganda koganda into bikaganda because bikunekiri ndone tibikuneki na idio ibyo bye kuna mantu dada leo ja gwetania jo jaire science leo teba mucheto so guketha mwekuru no ena twikire no ruko atije went to bed atije how to look good ukejongoro na kumenyeria ura tukwaragia ukethra mtu we braless I don't know if you love it that way but we are yet to know ukethra mtu uchirekeretie in a very any gutena muonekano you know men are visual utena muonekano jura wa muonaga menya bukindit maybe ugita kumuriongera wethaira muntu muntu ibangite compose inyamina uraga kama mani obona so composed but na ndipo kugura na muntu ndujole tukario she doesn't care because
ngatakinyire. So mantuja cleanliness otwera mantuja una ja ko keep as a woman na ko keep as a man. Yes, now we start with the men. Thank you. Katwambire ntomurume. Ntomurume ewenka eto weakness totwa sokse goji ora wasatani nyacho agama masafi sitora chike karaoke Nuko wichi yonda wena ndingoji kairo asatani iliyo masafi ya swagwa irato biteka bakoraza akoroka mwari ne ogake agita kagera konene ara okay eyu ne tsento murume it's a nature kinyato boys to nini otora wine te bathroom itangu eyu kompetentia urawejo chense nandi help a help yes mumutetherio so okethera akeja arugure mwari itekirato agera ugakonene au gitege kwambiria au sofa set yambira au rungwe kwenda itegi ne iratumigira ba no menye the funny enough au mbagwikira iratu monga satande au hip nande mama safi ajoa bikaumaru awome akiri mbionde nande wena ize wawe kodera satande my god sasa chuguria ne kuma chande nande mtomurume ogati arwa nonto bika ikangwa sasa kwena rume baba inge bagorere suburi nyingi imara be bonka aise tamonga satande bagorando enene ne au mama safi ya kudhivya ngugewe now boatu ntomurume atechinchia expect ntomurume ora achinchia agera irato biu au na kada atera kira mai gwake mama atera kira yes oh my god no to yes ntomurume na kwenda mtu wetwa helper okay ejana ndamwere sweet nyaweza kuna shuraka ingwikirite kirato samoya kana kwena business samoya uitagera ariko au then unaona so when a woman comes in the house when a lose ekaira which is around ile siku itikirwa tomato watu watheru unaona number 2 ntomurume atije loeruko atije otara ndeke ai tulizani bana kedo tena kabasire nikamuromo ndeura we don't know ntomurume aije eride passport esa fee passport au natugeta so ntomurume no waringe passport ntukoijiri ne 50 na mboisi sawa na geta no when a woman comes in his life you are the one to change a man but a man cannot change himself ntomurume atonga we change tonga ora ukariu no ngore ukariu kana yani ameumbwa nenyayo ni ile kujiforce amejifunza ubona ntomurume ogoeria rogere nageria oroja ai na thange kete anomba kujeni hapo ambieni huyu ni ukama ito arome nzo ni ao mundeni ntomurume nereria rogere ageta ngogeni kwani ameanguka kwa mtaro nezo goroerie aki they should how come so to nya kaire you are na million are wenka no inya ena woman ntomurume okay aya no ngeririo ngwa the other thing ntomurume ateruko hapana misi wewe tuambie hapa mnyamaze please come here wanaume you are dirty people no arume batije kambuge arume batije kokara ena ndeu bauga atria totigire ladies and it is upon you the way you will tame your man you tame your man okay thank you number 2 ntomurume neije oria gaswa itwa kuthithia
na jukaye kawaida nande akaendelea na system. Okay? Na don't wamwiraja kau mucommand. Ateria. Toeria we. Wana ndi umira nganga mbitaga nande. Keire nawe theo kim. Neu ateria. Ateria. Sasa? So mukoreti na mana. Mukoreti na mana we. Sasa? Ukeje ukamwariria. Kuja unamongelesha. Wamwikira kethri kukwenda area maigo. Mwere ndawe maigo ere aga na roji. Maigo ere aga na roji. Kuikete au. We? Deu nande at least. Amenya. Kana edro akorea. Bere area. We system iropa ndo tumira. Bere area. Wamwira akirembi. Akirebe maigo. Tio mwira ndio akire. Wekere roji. Na ndawe maigo au. Akamenya ora uga. Areta kiremba. Ketho gukwenda area. Tio mwira ndio kerie. Mwira roji rwirende. Rwibadi. Kidogo Apostle Nicholas na kauga sorry kire mutegeri na nintu atumbe kutha tugita ka break kidogo tunarudi kidogo. Tegeri wetu narua ndrenda tumenye njire ingi ya kuthithia healthy breakfast na intobiria turiona bio nja yetu na narua tukathithia chicken blessed salad. It is salad. Ukia karenge gaku. No tuito kwenda chicken soup yetu ithirwere na taste bwega. Batu turekira soup ithirukitu ya chicken soup. Kira chicken breast gaku. Then ogua chicken pumpkin soup. It's very sweet. It's very tasty. Okay, Maria no kuwa kaepo nao, kasira nao, kaonion nao. Nako katuma without doubt yuje niwene kinyagwa ikatho. Ngako gwatoka iruga nikire mubango toko go kemane stara toko da tokera iria manto jara jomba ko dra gitumanja kaunikanga na ijo tokarito kinya na Apostle Nicholas manto jagia ruko kenenja na duga rume patiruko na oni koga ariberu na ito tuize babu buibuize boteru and we know omtoneje towe na reruko Pedro matou, Pedro nyoro. Etc. No? Omtonejo nkoronjiro iria amenyereti. Kadara kanyoka gate safi igwo wize yaku. Obitwire rukoro enu nara ruri. No kara. Koringana na mtoro karaye. Yes. Nawe. So niko meria nto po maeria bakare kuga. Yes. Ende kabo therio kwitu ko meria nto merito. Ko meria uga. Kana okay usimwambia anaweza mwambia unachoma lakini kada ija order kanywa kwa tobaje twe inyaga kirate geria umeporo muikiabu maybe hospital kada imwakuro kuna ta ari tuga mwakuro kwine she's my friend kada imwakuro mtu ankoja na example na tambe kwetwa okay mwera kwena order ambuge kwena muruchi jukumira antwana tute chibitari nyo tutokware manto akasumbe na ukwere kithirio roka mwita bedroom no mwire kana ewe nko mwire ko kamo matuka kana na choba tu mwira mbere
mbere ma menya tukuga atiri ntomurume atiruko Bure. ntomurume kathithagua ipati na uria weza ndakwira uria ukacoeca ntomurume ibue taira teza umwira anarua nwiririe narua Jamwana. Take time ikiaro uje bathroom kana ga kwina shower mwire ingwatirie shower mongi Kana leo nasikia tuoge. No gwiranirie murume abo thokio tutiga matinda mucetha na ibere correct. Lakini ntamurume na thitha yende kethera kugwiraia Na ngwirie kwenda there. Na kwa you me bro atumira. Yes. Now a woman Kuzoesha. no batiko gutuma toga kendera atikira maiwe mama tukero uji na ndawe maigo mwere theo kim ndawe maigo na roje ngugwikira au akamenya na tokuga tumura ndawe maigo na ndioga kire maigo no menya kwaria gwaku kwaria gwaku ikugugandita maini ntumire kauma so menyera kanywa rĩrĩa rĩothe ũkwa-address either way ndeje kana ndeje gĩtũmi tauga kanywa iko gatũma wendo mũka-disappear nũgũtũma wendo mũgeta now kethĩra ntomũrũme ũku eragia rũkĩire ake atĩragia ũhoro eza tũkĩra ũje mwĩre ngwĩkĩre rũje bathroom so ũmũmenyeria rĩrĩa akethĩra rũje rũteo no gakũria na ndana ro guteregera roje ate ona tori gwikura mwiri no ntwe no mumenyerie but ndaire atemenyeretie ona ino mo no to tento ko ijere na to sawa a man can go 2 days ne sawa but a woman cannot to bere nyato to teroko hey Jesus. Nekingugira to gutaka na what do you mean? Okay. A woman be the way clean always. Okay. But the way clean always. Thank you. Number 2. Kwena gento kidara kite gwiraya aman. Now we are talking about marriage. Now to keep marriage kenda to evera njai nyingi kwathukana. Toga wendo ibu kila kitu. Na tumusevu turatombere tukaura. Na tutaura gutega kuna feeling ekuithirwa wina time bu baire. Kana kuthithia dite ero bati kitomi mindset niyo elika kiza uzange. When mindset is okay utetera kuria mtu tukare atia because you are ready now indireta that nini eu bere cleanness eu tukwarire cleanness kato idire boye bodeni okay imbije oni imbikaera ekuru light boye boge nyingi mono ira bodithia dite tiago ni mingi sana ni mingi sana na ntukwira ngina kutugira atiri a woman na yegi both sides and both sides tetanto murume ugono wataniri manto forte nkurugai na John de Jaka yeah jakinganira sasa so when God gave you the both sides na ije you do it na nde inyake both sides you odi thaya idara wa 50 para inge whether for example if a woman wa mwana pero mwana weta mwaka jume buto eza thina okay ugata ipampas tira chiolo vakaipi bere mwana mwaka jukinya ibodara buto thina inyonto bwa kwena breastfeeding na nde mwana ate onkaniko na ta kwa no ndebugo you are changing diaper table au na ndi ara mwana etera
Which is very wrong. No, the environment will change. Yes, it will change. Yeah. Okay, sorry to say, nilitembea kwa mtu fulani, but later, ndezire kuharia abo. Later, mwana okura, kenda itega happen kile sekende. Tulikuwa kwake, table room. Na imagine huyo mtu alichinjia mtoto. Mbele yako. Au mbele yangu. Na ti ugake na single room ureuga. Na nyomba ingi. Na ndi kire onere giki aga ikugaruka ategendera baro thingo achinche mwana but it's a bad one. Very bad. Very bad. Okay? A woman be clean. Okay, nande inyawe ibo mwana kuna mbere ena ka smile. Na wena ukareta mwana ukia man ena ka smile. Ikyo no twithera arume baraba ingi batendete twana twito nini. Nte gwata mwana munini. Oraigwa mantu jau. Teremwe. It is non tubora okumu umureta kani. Okay. Ta kwena thina even a man can change a diaper. Yeah. Yes, we do. We do, please. We do. Na bakabampu ya. We do. Yeah. We do. To change a mwana diaper when you are not around, I can change. Okay? But when you are there, either way ungi. Bila presence ya kwireo. Tu mwana presence ya kwireo. Bila presence ya kwireo, either that is your duty. Betra mwana clean. Sawa. But when you are not around, please we do. We change. To change yana diaper. Sawa. Lakini geria kedra mwana na kutharimete. Geria kwithara we. Nya mwana okune thara en environment clean. Sawa. Okay, nkwera ora kwithro akiuga rira mwana ate clean. Menya omba kwithugana ya karuki mono ipup kana ni susu. Mwana netikairwa ni iria rira na mono ke rika stack into their fingers. Yes. Etawa menyoro. Na ndia igastakie menyoro newe. And ukethote mtu kwangangura mwana, mtu mwangangura naja akakeep maguta jara kira maguta. Na ije ikaya muruke. Mono gikaira mwana burana ndigi ekaeteke kidogo ni maziwa hata kama ni ng'ombe tutasikia. Na kinya mwana mwari kana mwekuru akaigwa mubukiru na kethe na thine kugwata mwana ogwanyo ntu inkoronjirwe ekutigwa kironda kya mwana gitingorwa ukaigwa karuke but utigwa uteona kwina so as tunasikia ukauga ngapurite na igerwe na mbikumeria tangwatira mwana no ikwethirwa ntikwenda kugwata mwana nikwenda guchetha no kwina ura mtu achetha mwana so ingo kwerwa bwega muno apostle riro kwethirwa kigwetera mantu ja ana mwana okunendwe mwerithie na Tente advertise twinto kwina twinto twana twingi twerithia yete too much of mwero nonto bako muingania but ngoni chiethro china kamwero tutikwerewa ikabi okwerewa kakega leo ukethera mwana okwe watwa kila mtu anampenda tesure tegi imwana otenunki now wendo no boiza inyana ko rokono rutume antu bakathukana pompere kuga mwaka jwambere rira antu bagiana yes mateso jara okwara iria bwampere buga guchinjiria mwana mbere antu impie nkinyu number 2 okethira a woman nyawe atikin nawe so ukaiga gwatu nyaga gabano gweta bedroom nure otingire o change kana ora gotumbeka so it is good it is good with a way clean nida mtoro mara make everything to be in order make everything to be compose yourself okwa unande birio gutumira na bire mwana uwa gutumira ibyo ndebindiro bie kusanyike vitupu bali vinapaswa yes. Okay. Kuni ntoto tenda kuona. Okay. Ngo bongwa tabo ya ladies. Ndauga no to change ya diaper. Lakini kirambe lera change to e careless.
na ngukwira tiga gwikana na kethira na ndimenya ikara jaka na ndi wera rumenyeria so tukenda kumenyaniria. Number 2, nawe a man ndio kona untu jabu tigo mu command na tigo mu rebuke mwire ina love way mwire bwega na to kwenda tiga kumuringire tuma the days that ingi bedara bena ibo maya ndingire tuma na ngwani rojo ugabethera mwani. Oh my god, eu na ndi ikuithirwa gukuna njeku mana ndigo ilavu maritie ura wambiriri na ndi kumia kiongo kutindana kana to murume aumania mo correct na mana we no akambiria kumia kiongo abu maritie wendo na ndirio withera mtu compare kaba ndingita hanga such things. But let love be the key to your family. Kendo tikendere muntu ujo nambiririo tukia nonto arenda endere bo mami mix eu yonde eraira u endere atikwenda kelele sana atikwenda kelele sometimes unedara man au mere ngwene anogi andire munya atikwenda too much noise nawe wejere onto magua nya orwo kiori onto magua sorry Wetere. Sorry, again, kelele. So let's compose ourselves with a boat of love, and we collect muntu. Leo kutendera kwena mathukano cianja. Nyoto kabuigwa by the way. Otoka buigwa. Ora twambirie tuga kethre irio bi kweja ibingi icumbe. Tio mura. Onjo, oro maire bi. Kaivi yako agibi na chumbe. Ichumu. Na hata kukwenda nje. So, man up. Eza correct nje ku ina maname. Leu mbathukano. Ugacigita. Number 2. Wendo burea. Menya purity antu baba ingi ke sex life nitumite muno antu baba ingi bendire nyonga batarana iria nonto ibo aregere ko welcome that love nyambiririe kura wendo bumara kuma bedroom bumarite ekino nto kuga atiri ukareka karugo karea kabira nyamo story yani tiga wero yani be hata wewe serious in life. Yes, please don't. Okay, either we serious na uone but okay nyago wako legeza make your family feel your princess. Entertain your woman. Nera urire nje ntubuga ithonga ni wenja yani because your wife is missing something kana a man is missing something ko akinyanja mapema nonto ko ikyako ako miss aza mara no ijire omutunye ngiyo noro mera bia noro kanyama kau otigete gakuthirekeria manya toreja ile to adiga to nyama genda kakarau oge no kuigwa kauna ndaka rajukia chukua hiyo no kujukia nyama yako such things make your family lovely marriage works. It's true. And it will depend na pace ile ogaikia na ile okethera jo jangija tekurema kwa bakara 3 months kwa bakara 4 months otoria muntu ngia vale ku you don't care kuigua si uende chako sumbua bakatenya rooms together but don't share that same room. Yeah, to baba ingi bako live their enemies, but they're living under the same roof. Yes, please stop pretense. Come to your senses. Stop pretense. Iza aria mwire communication matters a lot. Aria mwire to teto
please. Na kwina gintu kingi mbona ki third party. Third party tikuginya muntu uri mu maramari, but kwina third party yuraga like kinya mande koja kuga kire proverbs kwina mushore wejaga aithe ti mushore ende kwina mushore uria urungamana nagwe nkuruki ya mutano nyakwe. Meaning kwina shore baba ingi twika maybe in our lives tukiona ja shore na tibu they are pretenders. Na kejete kuna. Yes. Okwera kejete kuraga. Ogo mujukirie as a friend niko innocent. Yes. Without even knowing. Na maybe okamwante totsiaku wije is a friend. Nyonto tejonde maybe as ladies twira men. Na tejonde as a man okera yo woman. Can you will share tu mambo twako twa kazi tu mambo na okemwera tubui ageta share with your partner na ateme share uria ugo ugite. Of course mwamba atekoringaira oti era weja kwenyange kuya na kuraga. So no ejira ndirichene no ejira anywhere, so atasema mambo venye ilivyo. So ndingenda withro kiarira manto that party tukithirekeria mubango nyonto that party imionete na teke onyo tutakandira gurwa imionete kiunanga nje nyingi. Kuna mwenye maybe mlijuana hata na yeye kitambo na ujui kama anakuisianga wivu anaenda anambia bibio jamini kawa agire ongeito baba ocho tane akari mantuja past okay no je denyeje jama but hiyo ili pita na tutitaga mtu kuringana na past ono tututine. Yes. Nyonto totije ku tiga kuorota ya ungi. So ndingenda warire mantura that party bakunekanga kwa wanja. Na that party ziko agrananja. No tunawo tumi ugetokea ya mantura ku carelessly. True. No menye it is very rare kwithira ntomurume ashia mantura njero. Madreja mama. Nje kwa na mtonge. Inyoke edra tunone. Nyoke edro otuko tuntana diuga. At times women they're very overexcited. Nyatu getemanto na kuthurana. Na itombi goto toyanto bla bla bla. Na mtu akenda akiwa oh my god nikanunuliwa hii nikafanywa hii. Uroko era hiyo afanya no idrori ina positive akaja kwera we dambu tuikumairwa you know na tuikumairwa angai eta kira antu angai kenya angai ambeshiro munenkaira angai no kona sande utamunenkere kiwango fulani kona by the way atugurire twinde anga saluni angai nukwerawa wewe unajua umepatia your wife to keep other things. Yes. But mtu ageta agarure no it is even in a positive. Yes. Mwari ura kariria agwire tu egukatha so yeah na uga mantonto murume atuga ante topsia now mukanwe nauga out of love kuga number 2 igeno twethara ladies bateka manto mwethara alitoa kakuita jamwatewe okay but now when it comes to your marriage be very keen te mtu wonde okogwirwa rira bokaribu wega ukona nje gwe karibu wega uga mtu wonde gokuringaringira mpe koi bagweterete ogwa batheka koi bagweterete konene baize wega twe muthekera or something so please keep your home a secret. That's a secret. Don't open that box. Don't open that box. Don't bring that party in your family. Inapo kadora natia. Nongeka koti wongi. Lakini neither the last thing kulidia. Sawa? Nyakadaro akiwa mwandani wako vipi jamii? Please wachana.
Number 2, let your spouse be your best friend ever. Kama mtora wenu ethero nwe mucore oku ondene. Tiga kwithora na mucore onge o me ondene akore atakukura atakuharibia hiyo familia. Ima. Please, evera acore. Evera acore. Number 2, mucore weta mucore oku ena mucore we. Ena mucore ondene. Ore onge no ena mucore ukore mantu ja kwina ja umere. Ja umere na ibone nkanire. Bwe bara. Kwito kanisene okare. Bo nyunya na ira kuririra o area. So okona na te ogutego. Ndegoro ete siri. Eshimore oraje wani kogethera. Ne na bereria gweta. Na bereria gweta. Ndegoro ete siri. Yes, true. Siri ifamily yaku mobile. Don't get it out. Nyawe ndera bokaria ante try to solve. With what? With the love. Abo odonani anje kuna wendo. Nubona kanywa? Kanyo ikoga ikanja kana kama ndani kino ndimbo yuga muka enyangaya nzewe mukakea ete andiki mukatu mukakea enyangaya nzewe nanjara shiawe wengwa. So please chokia wendo chokia tumanto tora tia kumari manto jaku nyaga no ragore diri kabone tigo vera. Inatakirinda. Si sema tu ni God. Ni God. Pea Mungu hiyo. Kanyanta kuonyesha ni wapi nilini. Lazima ungeino. Ja mwadhani sifa yu. Kwa ukiwa my husband. Acho to tena hapo. Give God that glory. I'm asking what? Oreweta ikwari about my son, my daughter, my son, my daughter, my husband, my sijui who. Number 2. Number 2. When you are saying all those things, you will come evil person to poison you. Dile wambere kwari anga nande amenya karakira yatire batu na baona boy cartoon. Ngago kiria. What? Ngago kiria. No. Ka to no la mono wake. Just that one. Yes. Uteno wange heta baba kawa ba into together. Please keep for yourself. Kedro mtu kedo kugoro gendo. Let them see. Kabone tika kubera. Ubere nyamongara kero umire. Yani please. Karia njeku. Kuga dieto karia njeku. Teo karianya ake na owe karinya na manto jaro kuwa outside about your family. Karia manto jau na ndene sana. Na oja gwete kitumi thairio kariria njeku o miudhurani amwe. Wagi manto a family prays together stays together. Sasawa thairia bukuromba buinka bukara ya buinka. Tia kuga tia gweta ogyo batu toromba tuwata nato. No, kinya manage. Please keep things, keep your family secret. Keep. We were discussing your friend Pastor Kimani. Like si kila mahali utaenda kusema niokoka. Yani wonianto ore wono. Utatafunwa sana. Yes. Please. Tiga mantu za mengi. Kama dhidi jaroko dhidia zatoere ora gwetete na ora family tete kenda to everari to dra tugira kwathukana kutina mubango tumanto tunini tutumere ibo imbanirire no ambirire kuga uchoke kwenu yani imbi ugochoke kwenu nande ukorio please I love one woman mwene akumudhukira muno na mwira ngo kwa mawete amwere owe wara isi no ntigote nana owe to ebere owe wara isi gwatietera owe no wete inde bantu tumba ma that is wisdom mtore antuma akauma atere antuma Kawibwaga sana Apostle Nicholas ntumboko droge to chanura. It's kiwike wakira to imwathani kia kwetwa tukie wanja no tuiwa umbite kuthwa kiuga to ndiente guru na mantuja tuja bare bathithite murano ijibara bena nja ciao no to ndajiri kona muntu auga
mantu na mpara bathite murano ketha nyamirano no ikuthuka so like, it is God you will container the nja iwo meka iwe mwambiria ne thaije papa ura bagakara jaja ngima koko jetu nkagwibwaga sana apostle wetokethania ke YouTube channel withroke tagaira Apostle Nicholas withroke ona ukiro thare nyimbo mingi utakuta tu pale uthikire subscribe uikire all notification gikakengere kau no ketho support tengu ge mwathani God bless you nkagwibwaga sana mutegerwa Weru TV twethire tuki tweba kwinyia ndenenja cietu twi antu ba mubango ndenenja cietu twi antu ba theru ndenenja cietu na twi antu ba wendo ndenenja cietu nikenda mathana ja mwathani teketho ja kirika ndenenja cietu tukona na igitane riu ringi mbitwa Purity Nguta na gwitwa Apostle Nicholas bye bye